Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Imirwano ikomeye kwa gatandatu no ku cyumweru cyameneje inyeshyamba z'M23 n'urwanyi babazarendo muri teritwari ya Rucuru. Ni mu gace ka Nyanzire muri Kivu Amajyaruguru itumara abasivile basiga ubuzima abandi barahunga. Nk'uko muri societe civile ya Rucuru babitangaza. Iyo mirwano yatangiye kumvikana kwa gatandatu ahitwa Kiyeye. Hagenzurwa n'abazarendo amasasu y'imbunda n'into yatumye abantu benshi baho bahungira muri centre ya Nyanzare. Iri hafi yaho ugenzurwa n'M23 nk'uko Emile Kambere wo muri societe civile ya Rucuru yabwiye igitangazamakuru bibisi ku cyumweru. M23 yafashe centre ya Nyanzare n'inkengero zayo muri Werurwe umwaka ushize. Ku cyumweru nyuma ya saa sita imirwano ikomeye yakomereje Nyanzare no mu nkengero zaho. Twibaza ko ari wazarendo bari bateye nk'uko Kambere bitangaza. Kambere yabwiye iki kinyamakuru cy'Abongereza ko batazi neza imibare y'abantu bapfuye n'abavuye mu byabo bahunga imirwano, gusa ko yamenye nibura abasivile batatu bapfuye hafi ya Nyanzare. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko mu bapfuye kubera imirwano yo ku cyumweru n'umugoroba harimo umwana. Radio Capital rw'inkunga na Loni yavuze ko umutwe w'abazarendo witwa CMC wasohoye itangazo wamagana ibitero by'ibisasu bya M23 mu duce bagenzura dutuye n'abaturage twa Nyarubande, Burambo, Muhanga, Kihondo Centre na Kiyeye byabaye kwa gatandatu. Iryo tangazo rivuga ko abarwanyi bazihimura vuba kuri ibyo bitero bya M23 nk'uko Radio Capital bitangaza. Imirwano yo ku cyumweru mu gace ka Nyanzare kagenzurwa M23 ikekwaho ko ari igikorwa cyo kwimura cy'abazarendo. Uruhande rwa M23 ntacyo ruratangaza kuri iyo mirwano kugeza ubu. Iyi mirwano irimo kuba mu gihe ibiganiro hagati y'umutwe M23 n'uruhande rwa leta byarebewe n'igihugu cya Katari mu murwa mukuru wa Doha byabaye bihagaze muri iki gihe. Mu ntangiriro z'ukwezi bari bahagarariye impande zombi mu biganiro by'Doha baratashye bajya kumvikana n'abakuriye ku nyandiko y'ibanze y'amasezerano y'amahoro hamwe n'umuhuza Katari imbere yo kugaruka ku meza y'ibiganiro. Nk'uko ntaramakuru Reuters bibivuga, hagati ya Washington umuhuza hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Kongo kuri aya makimbirane. Muri iki cyumweru biteganyije ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi basinye amasezerano y'amahoro. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko amasezerano Washington agamije kumvikanisha u Rwanda na Kongo mu gihe ikibazo cy'M23 n'iby'isaba bizarebwaho by'umwihariko n'amasezerano y'Doha. Mu mpera z'umwaka ushize ikibazo cy'M23 nicyo cyatumye amasezerano y'amahoro y'u Rwanda murangura hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali atagerwaho nk'uko Perezida Joel Lorenzo Wangura yabitangaje. Hagati aho Perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuwa gatandatu yakiriye abahagarariye abasenyeri Gatolika n'abaprotestani bamugejejeho raporo yabo nyuma y'amezi 3 bahura n'abarebwa n'iki kibazo, barimo n'urugendo bakoreye igoma bagahura n'abakuriye M23. Ibikubiye muri raporo yabo ntabwo bizwi kugeza ubu, gusa kimwe mu byo bavuze mbere bifuza n'ibiganiro bihuza abanyekongo bose mu gushaka igisubizo kirambye cy'amahoro. Emile Kambere yabwiye ikinyamakuru bise twebwe ikidangayikije nuko mu gihe turimo kumva ko hirya no hino harimo gushaka amahoro, twebwe hano abantu bakomeje gupfa abandi bagahunga. Hagati ari ku mugaba w'amakuru ingabo za Uganda Jean Muzikeni Rugaba yatangaje ko abazarendo rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa rigizwe n'abagizi ba nabi bagomba kuraswa. Ni ubutumwa yatanze mu ijoro ryo ku itariki ya 22 nyuma y'uruzinduko yagiriye Kinshasa rwari rugamije kwagura ubufatanye bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro Burasirazuba bwa Kongo binyuze muri Operation Shuja. Yagize ati wazarendo ni umutwe w'abagizi ba nabi bidasubirwaho. Nizera ko ingabo zihura za UPDF na FARDC tuzabagaho ibitero twabona hose kiretse nibamenye ubwenge bakarambika intwaro. Uyu musirikare yasobanuye ko wazarendo imaze igihe kinini yica abaturage mu bice by'umupaka ingabo z'u Rwanda zidakoreramo, agaragaza ko nibakomeza kwica bazabiryozwa. Wazarendo ikorana n'ingabo za Kongo mu kurwanya ihuriro rya M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Leta ya Kongo ifata wazarendo nk'inkeragutabara zikunda igihugu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mbonetswe Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda Madame Robina Nabanje yongeye kurikokereza ubwo avuga ko Perezida Museveni ari nk'Imana ukurikije uko yazamuye imibereho y'abaturage ba Uganda. Uyu mutegetsi yavuze ko Perezida Museveni ashobora kuvana buri wese ku cyavu kandi ko nawe ibyo atunze byose abikesha Perezida Museveni. Aturebye havuyeho Imana niwe ukurikiraho mu kuba wagira icyo umarira umuntu. Mu minsi ishize Madame Anita Amahongo Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda niwe yarikokereje ubwo avuga ko Perezida Museveni n'umuhungu we Jean Muzikeni Rugaba ari ubutatu butagatifu, mbese Imana Data Imana Mwana abaturage bakaba roho mutagatifu. Abatemera imitegekere Jenerali Museveni bavuga ko ibikorwa na Minisitiri w'Intebe Robina Nabanja na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Anita Amahongo ari amakosa abanyedini bakwiye kubacyaha cyangwa se Perezida Museveni akitandukanye nabo. Ikinyamakuru Daily Monitor cyane ko abategetsi benshi muri guverinoma ya Uganda basigaye bagerageza gukurura amarangamutima ya Perezida Museveni bagamije gutinda mu myanya barimo, kuko 2018 hari undi mugore w'umuminisitiri wavuze ko ubwenge bwa Perezida Museveni bwegereye hafi cyane imitekerereze y'Imana. Nubwo abategetsi bagereranya Perezida Museveni n'Imana, ariko kandi bamwe mu batavuga n'ubutegetsi bwe bamushinja igitugu no kutihanganira batabona ibintu kimwe nawe, bakamushinja gukoresha amategeko agamije kubahungeta ngo rambe ku butegetsi. Hagati aho kandi Charles Musheri usanzwe ari muri Jean Muzikeni Rugaba yatungonye avuga ko atazongera guhatana mu matora y'abagize Inteko Ishinga Amategeko muri Uganda. Iki cyemezo Musheri yatangaje ku cyumweru cyatunguranye kuko hari yashize iminsi mike bitangaje ko
biteguye guhatana mu matora yo guhagararira agace ka Mahugura North mu matora y'abadepite mu nteko ishinga amategeko yagomba kwiyamamaza ku itike y'ishyaka NRM riri ku butegetsi. Mu itangazo Madame Musheru yashyize ahagaragara ivuze ko bafashe icyemezo mu kubaha perezida akaba na chairman w'ishyaka NRM hagamijwe kubungabunga ubumwe mu ishyaka rya NRM. Kwikura amatora kwa Musheru kubayeho nyuma y'iminsi mike yongeye gushyamirana n'umurumuna perezida Museveni witwa Sodo Aine Kaguta, bombi bapfuye umwanya mu nteko ishinga amategeko. Sharitsi Musheru asanzwe uhagararira agace ka Mahugura North mu nteko ishinga amategeko ya Uganda ni umwanya yagiyeho 2021 aho yarawuhanganiyemo na Sodo Aine Kaguta. Sodo Aine Kaguta wari wegukanye amatora muri 2021 yavuze ko yahisemo guharira Sharitsi Musheru nyuma yo kubisabwa na perezida Museveni kubera amakimbirane yari yavutse. Uyu murumuna wa perezida Museveni wa muri 2021 yumvikanye na Sharitsi Musheru ko nabazamuharira kwiyamamariza guhagararira aka gace mu matora y'umwaka utaha. Mu mpera z'icyumweru tuvuyemo byari byatangaje ko Sharitsi Musheru yanze guharira Sodo Aine Kaguta kuko nawe ngo ashaka kongera kwiyamamaza. Sodo Aine Kaguta yahise atangaza ko babajwe cyane n'uyu mwanzuro wa Musheru. Sharitsi Kutesa na Ibare Musheru ni umukobwa wa Sam Kutesa wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, akaba muramo w'umuhungu wa perezida Museveni Jenerali Muhoozi Kainerugaba, kuko avindimwe n'umugore we Charlotte Kainerugaba Kutesa. By'umwihariko Musheru ni impanga ya Charlotte Kainerugaba. Naho abasirikare barindwi mu gisirikare cya Uganda UPDF bari mu butumwa bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Somalia bishwe bafatanyaga n'ingabo za Somalia n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gitero cyo kwambura umujyi wa Sabida Nord. Inyeshyamba za Al-Shabaab kwigarura uwo mujyi byakozwe muri operasiyo y'iminsi 3 yiswe Operation Saint Som yabereye umujyi wa Sabina Nord uri mu gace ka Al-Shabaab mu majyepfo ya Somalia. Hari ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Sabina Nord kari agace k'ingenzi ku bijyanye n'itumanaho ry'inyeshyamba za Al-Shabaab ndetse no gukora igenamigambi ku bijyanye n'ibitero. Abasirikare ba UPDF baguye muri iki gitero ubwo bagerageza kurwana n'izo nyeshyamba bazisanga mu muyobozi ayizihishemo. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kurayige yavuze ko abasirikare baharanira amahoro kandi bitangiye igikorwa cy'ubutwari. Ikinyamakuru Chimp Report yavuze ko muri imirwano inyeshyamba zigera kuri 30 za Al-Shabaab zishwe ndetse uwo mutwe wamburwa intwaro ndetse n'ari yatezwe ibisasu harangizwa. Umuyobozi wa USOM Lieutenant General Sam Kavuma yashimye ubutwari izo ngabo zihora zagize mu Rwanda na Al-Shabaab. Yavuze ko ari inzira nziza yo gushyira umutekano wo y'ingabo za Somalia. Nyuma y'iki gitero uwo mujyi wahise usubira mu maboko y'ingabo za leta ya Somalia ndetse kurwanya inyeshyamba za Al-Shabaab byakomereje mu mujyi wa Afgoye nawe uri muri ako gace ka Al-Shabaab. Biteganyijwe ko imirambo y'abasirikare barindwi ba UPDF izasubizwa muri Uganda aho bazashyingurwa mu cyubahiro. Uganda imaze igihe kinini ku isonga mu garuriro muri Somalia kuva 2007. Gusa Al-Shabaab iracyagaba ibitero bitandukanye by'iterabwoba. Nasimbukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditse ko Perezida Samia Suluhu Hassan yanangije abapfumu n'abavuzi gakondo abasaba kwirinda kwishora mu nyuma mu gihe cy'amatora babeshya bakandida ko bazatsinda amatora kandi nta bushobozi bafite bwo kuyatsinda. Ibi Perezida Samia bigarutseho ubwo hizihizwaga iserukiramuco ryiswe Burambo Cultural Festival mu ntara ya Mwanza. Yasabye abapfumu n'abavuzi gakondo kwirinda abanyapolitiki bashobora kubashukisha amafaranga ngo babaragurire bigatuma bavuga ibintu bishobora guteza amakimbirane hagati y'abayobozi ndetse n'abaturage bakabigenderamo. Yabasabye kandi kutabeshya bakandida babizeza insinzi cyangwa se babashyiriramo ibyizere bidafite ishingiro. Ati niba hari guhaye amafaranga uyafata uyarya ari kubona ko yatsinda, gusa birinde kubiba urwango. Niba ubona ko ubwo bushobozi ntabwo afite umubwirute mu mafaranga yawe ugenda uyishimishemo. Perezida Samia Suluhu Hassan kandi yagarutse ku bapfumu baragurira umukandida bakamubwira ko azatsinda ariko kuko guverineri w'intara yatamukunda yavuze ko badakwiriye kubikora. Ibi ngibi Perezida Samia yabitangaje mu gihe muri Tanzania hateganyijwe amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka turimo. Mu Burundi ariko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga rwemeje ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ariyo ryatsindiye imyanya mu nteko ishinga amategeko bidasubirwaho. Ibaye nyuma y'aho amashyaka atavuga n'ubutegetsi Burundi yari yishyize hamwe atanga ibirego bivuga ko yibwe mu matora y'abadepite bibaye ku itariki 5 Kamena. Ku itariki ya 20 nibwo urukiko rwemeje ko rwatije agaciro ibirego byatanzwe n'ayo mashyaka rwemeza ko CNDD-FDD ariyo yatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko mu Burundi. Uru rubanza rwayobowe na perezida w'urukiko Valentin Bagorikunda wagaragaje ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bagorikunda yavuze ko hashingiye ku bimenyetso bahawe na komisiyo ishinzwe amatora birimo ko yagenze amajwi ko yabaruye n'ibindi bitandukanye byasuzumwe neza bikaba byerekana ko amatora yabaye binyuze mu mucyo. Amashyaka atavuga n'ubutegetsi Burundi yari yareze harimo Iprona, Senere, CDP ndetse na Burundi bwa bose yari yatanze ibirego byamagana ibyavuye muri ayo matora. Umuyobozi wa Iprona Olivier Nkurunziza yavuze ko atigeze yishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko. Ati tuzakomeza guhangana mu bijyanye na politiki cyane cyane dusaba inzego zikomeye mu gihugu kugira ngo zumve ko mu gihugu cyakomeza kuyoborwa muri ubu buryo demokarasi Burundi yazageraho ngaho ikibagirana burundu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditse ko umudepite yasabye abatetsi mu nzego za leta kujya bemera kwakira ibyo abaturage babanenga aho kubica baba batabibashije bakegura ku myanya kuko abayobozi ba leta bagomba kunenga iyo badakora neza. Ikinyamakuru Destiny Rito cyanditse ko Depite Marita Wangari yavuze ko bibabaje kuba umuntu yicwa azira gusa ko anenze ubutetsi ku mbuga nkoranyambaga agasanga ari ibintu bidakwiriye guhabwa umwanya ahantu hamwe muri Kenya. Uyu mudepite wagaragaye kare ka Girigiri mu nteko ishinga amategeko ya Kenya nawe yavuze ko ari igihe abaturage bamutonda
bamutondagira bakamubwiza ukuri bikaba ubwo bimubabaza, ariko ngo kujya guhangana n'abaturage mu nkiko si ibintu bikwiriye umuntu uri mu myanya ahembwamo imisoro y'abaturage, kuko bagomba kumenya ko atazemeranya buri muntu wese kuri buri cyose. Muri Kenya kuri ubu hari uburakari bw'abaturage birirwa mu myigaragambyo bamagana iyicwa rya bwana Albert Ojwang, umwarimu waguye muri kasho ya polisi azira kuba yaranengaga inzego z'umutekano akoresheje imbuga nkoranyambaga. Hanyuma hanze bambwira ko Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance mu magambo ye ya mbere atangaje ku mugaragaro kuva Perezida Trump yemeje ibitero bya Amerika ku bikorwa bya kirimbuzi bya Iran, yagaragaje ko Amerika itari mu ntambara na Iran. Ubwo asobanuraga uburyo Perezida yafashe icyo cyemezo, ati turi mu ntambara na Iran, turi mu ntambara n'umushinga wa kirimbuzi wa Iran. Vance yavuze mu kiganiro yagiranye na NBC muri Meet the Press na Kristen Walker, ashimangira ko ibyo bitero ari ikimenyetso cy'ubushobozi bwa gisirikare bwa Amerika. Abajijwe ku makuru y'ubutasi yafashije gufata iyo cyemezo, Vance yavuze ko habayeho umwanya muto w'amahirwe. Vance ati birumvikana ko twizera urwego rwacu rushinzwe ubutasi, ariko twizera kandi n'umutimanama wacu. Abanya-Iran bahagaritse ibiganiro mu buryo bwiza, ari nabyo byabaye intandaro nyakuri. Uyu Vice President yavuze ko Trump yafashe icyemezo cyo kwemeza ibyo bitero nyuma yo gutanga icyo yise amaganya y'ibanga kuri Iran, ariko yanze kuvuga ibyari bikubiye muri ayo maganya y'ibanga. CNN iherutse gutangaza ko Trump yahaye Iran amezi abiri yo kugirana ibiganiro, ndetse asaba Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kudatera Iran mu gihe ibyo biganiro byari bikirimo gukorwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero ahantu hatatu h'ingenzi hakorerwa ibijyanye n'ingufu za nucleaire muri Iran, nk'uko Perezida Donald Trump yabitangarije kuri Truth Social ku mugoroba ku wa gatandatu mu gihe intambara hagati ya Iran na Israel igeze mu cyumweru cya kabiri. Trump yavuze ko ibibuga bya Fordo, Isfahan ndetse na Natanz byasenywe burundu kandi bikarangizwa burundu, ariko abayobozi ba Iran bagabanyije ubukana bw'ingaruka z'ibi bitero. Hamwe mu depite yavuze ko igitero cyari cyoroheje kandi ko Fordo itangiritse bikomeye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibyo bitero bizagira ingaruka z'iteka, ariko Trump nawe yihanangirije Iran, yavuze ko niyihorera izahura n'imbaraga zidasanzwe. Ubuyapani kuri ubu ngo burimo kugenzura neza uko bwakwitwara ku bitero byagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibanza bitatu by'ingenzi by'ubushakashatsi ku ngufu za kirimbuzi muri Iran, mu rwego rwo kuzirikana umubano wabwo na Amerika, umufatanyabikorwa ukomeye mu by'umutekano ndetse n'umubano na Iran. Igihugu gifite uruhare runini mu itangwa rya peteroli ikoreshwa mu Buyapani. Ku wa mbere umunyamabanga mukuru w'inama y'abaminisitiri Yoshimasa Hayashi yavuze ko ibyo bitero bigaragaza umugambi wa Amerika wo gukumira Iran mu rugendo rwo kubona intwaro za kirimbuzi. Yongeraho ko Ubuyapani musaba ihagarikwa ry'ibikorwa by'ubushyamirane vuba na bwangu. Ku cyumweru ubwo yabazwaga niba Ubuyapani bushyigikiye ibyo bitero bya Amerika ku bikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran, Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shigeru Ishiba yarashubije ati nzabisubiza igihe gikwiye. Yongeraho ko ibiganiro bikirimo gukorwa imbere mu gihugu. Yakomeje avuga ko Ubuyapani burimo gukurikirana icyo kibazo bufite impungenge zikomeye, agaragaza ko hakenewe kugabanya ubushyamirane kandi ko ari ibintu bikunze kugaragazwa n'abayobozi b'Ubuyapani bakunze guhitamo inzira ya diplomasi yo kwivanga mu ntambara. Ishiba yasobanuye ko ari ngombwa gukumira iterambere rya Iran mu bya kirimbuzi. Impamvu ishoboka y'ukuntu Ubuyapani bwirinze kugira icyo bivuga ku mugaragaro ni uburyo bushingiye cyane ku mavuta aturuka mu Burasirazuba bwo hagati, kuko nibura 75% bya peteroli Ubuyapani bwinjiza binyura mu kibaya cya Hormuz, inzira y'ingenzi cyane mu by'ubucuruzi iri hafi ya Iran, nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'ubucukuzi bwa peteroli mu Buyapani. Mu gihe Iran yafunga icyo kibaya mu rwego rwo kwihorera, byagira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'Ubuyapani no ku mutekano w'ingufu z'icyo gihugu.